Durang kita lanjuton, nang lupa kamu amangin ang subscribe, like, klik lonceng, jala dibagi asal magudak kita na botosa. Oh dia tema di kamuna ama namin, marwas namin. Kung atong ibay kahubod ng mula-mulay, kasi kami sa mga panahon. So nari payak ka ang pagkuhan-pagkusin. Aso baliat kami. Yang kagurasa panggabihan. Dihamis saya sumuton. Mama abang pagkusin. Saya ada kasubukan nunga pagkas na buat kapiling apa tuan minota nunga tubiat kabay dia gawe pa horas ihita kami si anak ka kita na tinuruhon na nagsuot iya benno naboy tak pasata para sa tuli yak dalang namin do yak ang ginami jeli mo tumpe kami adong na manoba hamuna aka ngami adong manabi-nabi aka yang kinami balas marohang so na manoba hamuna masisiw ka. Oh,
niyo manabi na tao manabi. Jadi pagkos namin may matuba amang kotang silupi asumsi kami at kahanayon sabi kami at katitulohan namin. May Kodang din naman tinuloho mo ba? kotang naman tinuluhan mo ba? Tong jumulo tafasahat Tuhan ta. Alam tong do hita makilala. Jalan mangulahon. Kita nama kamaran di dalam jumulo. Pangalok kita ya. Bota jalma mula pangalok pe akan dilen pertama. Orta kado. Tinduhon. Kita sisala ulah. Kita sisala pakilala. Alami mau lagi ko mau pasatan. Suara soal tentang masita. Mau lihat teman? Siang dia mendapat sampai Tuhan tapas bahasa kita. Tapi kata romo tujuannya. Tugu, boru nanya bigabi, mere si matuani boru, satu boru siya boru na.